Lati Vlog! Dung wen kanto, unay. Hay, naimbag lakit din. Tada pagsakduan nga ubog no kasto nga awanda nung itigripo. Makadigo saklat na. Nang runa ko, nagbara. Delia, adto yan ti danom. Sige, Benjay. Pakisarak mo dito banyo. Ay, sos! Anya nga iti naramid ni Benji iti banyo da Delia. Nakitak ni Delia asimrak matlay iti banyo da. Ay, sos! Ay, adan samot mapaspasamak amilagraw. Oh, Dejay! Hay, rimwara ni Benji. Ha? Kahit nasawan, insakduan na ni Delia iti danaw? Garangganjang Adelia, awan la nila kay na agar arami dan iti milagraw. Wan lakay, nakita nga roda mismo. Ay nang awanan, gulgulibanan ni Delia ti asawa na. Gunggunana Ha? Anya agunggunana? Gungguna ni Eddie Nagkunang kami na panawad na ti asawa na. Dayjay mat Adelia Garanggan jangkit di Iso matlagayam akanayon nga agpapintas ta adda aramid na amaday. Bakit? Natural nga agsapul iti sa bali. Oh, si kamam ti panawan ti asawa na. Oh. Uy nga rod nudikat garanggan jang babae. Wun miling. Nakita nga rod sika. Sinarak na iti banyaw. Kajak amon ano anya ti inaramid da iti banyaw. Si kamot. Anya la ditan ti sasawam. Saan ama iturad ni Delia alukwan ti asawa na? Gaputan na sayat nga asawa ni Ede. Katanya nga roti kayat asawan di nakitak nga ay alaman. Di ka man agar-aramid iti istorya, Martina. Maditi kasta. Madaksan ka. Anya madaksan. Pudno timbaga. Siya ka mismo tinakakita. Ulitak mat nga ibaga, Martina Ni Ede, kat nasayat nga asawa. Nagagat, nasingpet, ken nataer. Iso asana pudno ti kunam agulguliban ni Delia. Iso no di ka mamating. Ngam siya, kasta ti atap ko. Taan niya aga po nga umunag ni Benji nga iti banyo da. Idinto ta adday ni Delia. Oh, alaman? Insakduan na iti danaw. Ngam apay nga masapul asumbrak iti banyo. Alaman? Basta siya, awan ti maibagak iti dayta. Tajakmot nakita. Kunam lano asino nasingpad ni Delia. Ngam rinukar matgayam ti puso na. Pwe! Tayo ba? Tayo! Tayo! Oh, nakada. Kitain nyo dito sumuwad. Saan ay ni Benji? Benji! Ay kang pag-shot daw! Benji! Sana ka nag-shot, pare? Umayak la gumatang iti nabanglo asabon. Anya? Pag-shot na, pare! Nabanglo sa mon! Oh! Sa bagay mayat data. Tapno, nabanglo kalata. Oh, saan ka ka ba? Nana Maria, sabon man na nabanglo? I won, Benjay. Mabitlaang. Oh, kumusta nga, Benji? Anya, kumusta nga Kumusta nga, J-Chicks mo? Naalibtak ka mata niya. Sa bagay, kasta latibiyag pare. Anya ka din ti sasaw, pare? Ako yan, tinabanglo asabon mo. At mati, bayad ko na. Sige. Naku na. Benji! Sayata ba? Pare! Palit na sa mo ni Pare Benjay. Di pa nagpakadakin ka sa kaya pimanaw. Awanan! Mabayin nga, men. Siguro. Muna, paspasagitan tayo. Sige, ituloy tayo yung detect shot. Agananos ka bakit tanay. Adayo mati na kay distinwak. Diyak kumakaya ti mapanijay. Ngam sayang mat ngamin ti sweldok. Unla kay,
Basta gananad ka kanayon Word? Kanayon kami ang maililiwkan ka. Kanayon nga agdamag tay buridak ta. Apay ka no adi ka agaw awid. Uray sak bakit? Kailiw kayo mata kanayon. Ngam agiin nanos tayo. Tanodyak agtrabaho. Matay tayo matitibising. Wala kay. Basta agan-anad ka akanayon Uray da kayo mat. Agan-anad kayo akanayon. Kat, kumusta nga iti trabaho iti opisina yo? Mayat latta. Kanayon ti overtime ko. Tapno isupay ti matgadak. Ay nalakay, di mo unay banugan ti bagim Sana bale? Kabalak mait, bakit? Uy! Kakada! Kitaan nyo ti lumabas. Limat, pare Ede. Pare Eddie! Woo! Dumagas ka ba ya? Huwag paso, may katoy. Babay, Ede. Kumusta, pari Dado? Kumusta kayo matan, kakadwa? Babay. Nimbag kayo, pay. Taday talagin inom dito istorter, aramidan nyo. Agrelax kami mo ta pare. Sagpaminsan. Okay. Sige nga pare. Kumusta ka matan? Kumusta kayo kini bakit mo kunak kuma? Ha? Ay kat, mayat lata Mailiw ka di matkan ka, Ne. Apay nga kasta ti saom. Ay, awan mo pare. Di mo ka diam mo. Kano gulguliban na kandi asawam. Anya. Awan mo pare. Piman ka mo. Anyat sasawang mundado. Awanen. Gulguliban na kandi asawam. No kasta nga awan kan. Agragrag sakdan iti lalaki na. Magamat ang pare. Anya. Apay na, ginamag mo matay. O pinagtanog ka ay! Ay, hesto na tanog ko! Bakit ka? Asino ti lalakim, ha? Asino? Ni, anya ka din ti sasawam lakay. Awan ti lalaki. Tasiksi ka laang mati ay ayatek aging gatong palbiag ko. Anay ko. Aping agtapis ka. Ibagam no asino ti lalakim. Asino tinagkunakan ka nga da lalaki? No di kagpud no. Paglito maktarubam iti katotong pa. Ay nalakay, awan ti lalaki. Awan! Apay nga nga ibagbagada iti store ni Nana Maria nga dalalakim. Saan apod na dayta? Siyak ti patyam lakay. Saan apod na dayta? Ay na, Martina. Adda ka man nandito paraangan may tapno agchismis. Naimbag kumamot. No adda pang managnak mo dita ibagbagam. Pudno nga ro, di ibagbaga. Ammom ka di Martina. Di manon ka ni Eddie ti chismis agulguliban ti asawa na. Ay nasaya at launay Taikan na ti asawa na iti pagnakman na. Di na pa'y lakat isina. Anya? Wana? No siyak ni Ede, isina ko ni Delia. Ampang mutlaang. Ay na Martina. Maag ti agiwaras iti pamadpadakas. Ay sa anak amaag. Tapod no tinakita. Kano bilang tapod no? Isipor mo aday tabibing mo. Ngamin, amangan no pakadaksam dayta. Narigat ti mairamraman, Martina. Takdura ka ti imbag agtapod no mat. Ay awanan. Katkatawaan da ni Delia. Ado akaaruba ti mangliblibbikin ko na. Gapo iti naamwan da. Ibagbagada nga aging sisingpet. No kano kitkitaam ni Delia. Katkasla kano nanakman nga asawa. Tagayam, ampang met, garangganjang, sayet. Ay, jak amukan ka. Awan ti maibagak iti dayta abanag. Jak ngamin kayat apakibyangan dagiti kakasta abanag. Tadyak kayat ti mairamraman. Miling. Agsasangit ka mat. Apay? Miling, jakam mo ti aramida. Sikala ang ti amo kapag kamangag. Tanasayaan ka tao. Aguray ka. Apay ngamin aya. Anya ti pagsangsangitam. Panawan na kun nila kay ko. Sina kami kanon. Katinan kaya ti agsubli ije balay. Pinanawan na kami ni Eddie. Kasanupay dagiti anak ko. Anya? Awan ti lalaki.
Kat pulos ajak ginuliban ti asawa. Delia, ada nanggag ko at chismis. Pudno ka di. Nga niya. Lalakim ka no ni Benji. Ada nakakita kan kwa na asimrak iti banyoyo. Idin to tada ka ijay. Anya. Kampay ide. Inyo nagnatitimba, naglaon iti danom. Anya. Ang ti saludsod. Anya kano ti inaramid yo iti unag ti banyo. Taapay anaskan nga umunag ni Benji. Idin to tada ka iti unag. Anya. Isu day ta tinagwaras at chismis. Kat dimanon iti asawam. Sino tinangiwaras iti dayta? Kwa? Ibagam ko, Madelia. Ni Martina. Anya. Kasta gaya ma. No kasta basol ni Martina daytoy. Martina, papaayaban na kayo ni Kapitana. Dua kayong agasawa. Ha? Apay? Tsaka mua. Kung nakita nga dapulay sa nagturong iti barangay hall. Da kayon samot ti gagarada. Anya? Iti anya, gapo? Ay, tsaka mo. Hala, ting kayon, Martina. Tamuan nyo ti gapuna. Ay abamatan ti asawam. Ta dua kayo amapan. Mas daaw kayo siguro nga agasawa. No apay a pinaayaban kayo. Mas daaw kami nga road, Kapitana. Kan apay nga dapulays. Madamdama pay, adamatan ni Delia, kat kadwana ni Miling. Apay ka di, Kapitana. Aday tanda Delia, kan Miling. Sige. Agtugaw kayo, Delia. Wan, Kapitana. Napan inayaban ni Delia dagiti talo akakasinsin na apulis ijay ili. Taipatiliw na kayo kumanga agasawa. Martina, Dado. Apay kumangay, Kapitana. Anya kumangay ti basol mi. Gapo kada kayo nga agasawa. Pinanawan na kaming ti asawak. Kat iti ka anuman, saan ka nun nga agsubli. Gapo ta nagsanga ti ilayo. Indanon nyo ti saan apod no kan kwa na. Kwa? Kwa? Siya kung ti mangibagbaga. Awan ti relasyon mi adwa. Unay kan Martina. Nakita nakgaya man ang isirek iti danom iti banyo da Delia. Wan mat nga men. Maglibak kayo pa'y lang. Inyo nagkula jay dua timba danom. Tatinangdanan nak ni Delia nga agsakdo iti aramatan na iti banyo da. Ito sa balit iti panagawat mo? Tidakas na. Napan mo inwarwaras iti kaaruba. Kat nagturad pa'y tirusok yo anagipulong kinilakay ko. Kwa? Saan apod nung ada relasyon mi kini Delia, Kapitana? Iso ati rumbang kini Martina at chismosa, kat madusa? Siyak ti saksi. Ani Martina tinangiwarwaras iti pamadpadakes. Iso adi kan makapaglibak, Martina. Ay unay kayon nga agasawa. Martina, Kandado. Kapitana. Nagpadaan nyo lakit din nga awan nakam na. Kitaan nyo man itatibunga ti aramidyo. Anawaan ka, Martina. Ngam, di ka dimngag. Kat ita, anya ti aramiden tayo kadakwada, Delia. Kwa, Delia. Sorry. Kunak nga minupod no ti atap ko. Sorry Pakawanan na kami kumakan ni Dado. Delia, pakawanan na. Ay, dahito itumat na Martina. Takaw na naapod no. Iso ngayon, danon ko kinilakay mo. Pues, tapno sa anak ng agdarom. In kayo surutan nilakay ko iti ayan na. Kat agpakawan kayo kankwa na. Ibagayo ada kayo ti akim basol iti amin. Ijay Manila ti ayan na. Itad ko ti address na kada kayo. Kat mapan kayo iti ayan na. Awan kwartami. No di yung mapasubli ti asawak iti lasod ti duang aldaw. Maibalod kayo. Si dadaan dagiti pulis akakasinsin ko amang tilew kada kayo. Kan saan laday ta? Gapo ta kinabkabil nak ti asawak gapo iti pamadakasyo. Kan dinadaal yo ti dayaw ko. Kan dinadaal yo ti urnos ti linangan may agasawa. Nasken nga agmulta kayo. Anya?
iti lasod ti talungal daw. Nasken nga agbayad kayo kanyak iti 10,000 a pisos. Anya? Nagdakkel man ta? Dakkel matan? No di yung maited adagos timul tayo. Ken no di yung mapasubli ti asawak iting kadang kungal daw. Agsasango tayon iti korte. Anya? Anya? Anya ka matan, Miling. Nagsaksi ka pa'y mat. Kita man, da kami ti marigatan. Gapo, tama asyanak kan ni Delia. Kantap no agnakam kan. Ugalim ngamin ti mang padakas iti padam a tao. Pautangan nakman nga rot iti pagmultang. Di ilakom jay lutiyo. Tapno ada pagmultam. Ha? Ngamin, awan maipabulod ko. Kan maysa, jak kaya tapabuludan tikas kan ka. Tawan pa nagtalek ko kan ka. Anya? Day tangamin ti ibagbagak kan ka idi. Adi ka agpadakas. Pamadakas ti naramid mo. Miling, kasanungatan. Awan kwartami. Awan pagpliti ming agpamanila mang sukon ka ni Eddie. Ay kat iremedyo yo ah. No di yo kayat nga agkikita kayo laangan iti korte kada Delia. Ad-adda agastos no kasta. Anya matan. Basol mo matlaang, Martina. Maag di agiwaras iti pamadpadakas. Imbagak day taidin kan ka. Angam di ka matdimngag. Insagmak na kan ti kinamaag mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Maag ti agiwaras iti pamadpadakes. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Ay lakay, nasayat mo ta nagsweldo kan. Adda ngamin kayat ko agatangan. Adda kursunadak abag itsetsendaan. Sige, gatangam lata. Ayun lakay. Kan inak mo tan makitsenda Tane, awan amin nandito balay. Wen, ala, ingkaalaan tay sweldok iti bulsa ti jacket ko. O sige, tarumwarak kita matlaang. Inak makitsenda. Lakay, kasano itan. Awan pa'y maigatang kun iti bagas tayo. Taawan isaang tayo. Ingka man pa'y mangibagay iti kwarta iti kabsat ko ni Goryo. Ha? Apoy asyak ngay. Sikan Sige, siyakon. Unay ba't nga miyinin ni boss ko? Saan pa'y nagpasweldo? Inton kuan, agikata ko na driver na. Lakay. Hindi nala pang panunutin mo ta pamilyado Itantan na pa'y lang mo ti sweldo. Saan na ba ni? Tinapatag. Itadnan tulat ta. Alang rad. Tayo na pa'y man mangibagay iti kwarta iti kabsat ko ni Goryo. Amok kamin kat nagsweldo iti kalman. Ay, awanan kwartami. Naibusan, tanakitsendak iti kalman. Ha? Ay, kuha ko maipag. Mabalin ka din nga oray bagas latan ti bulude. Taso katakto inton makagatang Anya? Agraman bagas? Utangan nyo? Kuha ngamin. Alan, bakit? Ikamon ti kabsat ko. Kasi matdagiti anak da, no di damangan. O sige. Agam na Sukatam to, Fredo. Ang mga nuko na alibre. Wanipag. Sukatakto. Ay, mapainak kumamangawat iti bagas bakit? Minawat ko latan Uray na sakit ti kusilap kanyak ti ipag ko. Day tatiga po na asikat imbaon ko, lakay. Yamin, amangan no makasauak iti mati kan ni Rita, na siya ti pinakitaan na iti made. Bareng itid ti boss mo ti sweldo, tapno makagatang tamatan iti bagas. Kat sukatam adagos tinabulod mo kadakwada. Rita, anak, imayak ta umutang ak kumaiti limagasot mo. Tasukatak tumot laang inton mangipaw it ni Jenny. Ha? Kanayon matlakit din adito iti pagturungan nyo? No kasta nga kasapulan kayo? Bayadak tumot laang anak ko. Ay awanan, nanang. Naibusan ti kwartame. Taado ti ginatang ko para dito balay. Awan la ka din tinatda nga uray limagasot laang. Awan nga rod. Ay, awan nga min maisa ang may kinitatang yaw.
Iso nga imayak ditaw, itabarang adda maipabulod yaw. Awan, nanang. Sige, mabalin yun ti pumanaw. Tado pa'y ti aramida. Diyak kaya't ti masinga. Anya, papanawon na kadagaws. Apay, saan ka di amabalain nga agbayagak dito'y balay ti anak ka? Disturbo kayo nga rod. Kat ado ti aramida. Agdalusak pa'y dito'y balay. Ay, talaga asan ang nasaya at ti ugalim amanugang. Kunam no asino kalaunay ang iti kasta pa nagsasaom kanyak. No ararigan, kat awan apulos ti na itultulong mo iti pan na kaitakder da ito abalay. Kaputa sakbay ang nagasawa kayo iti anak ka, na ipatakderan da ito abalay. Kat da kami ang naganak ni Guryaw, tinang tultulong kan kwa na, tapno maipatakder da ito abalay na. Apay akas tamatan nga iti bagbagayo, nanang. Kat asawa nak ti anak yo. Malain na kaun. Awan man ang tinasaya at apagturungan da ito'y asaritaan. Huwag nga rod, nanang. Imot lang nga rodan. Nagalaspay ti ugali da iti arita. Ay, oray siyak. Imutan na pa'y. Kinapudno na. Nagsarita kamay kiniguryaw. Inawagak nga umutang ako maiti kwartana. Kat kuna na nga inak kano alaon kinirita. Ngam idi na pa anak. Kuna namut na naibus ka naw. Kas jeday je atao, nanang. Imot lang nga rodan. Nalaing pa'y amang pabain. Ay, wun nga raw. Naimbag ka pa'y amanugang tanasaya at kabalasang kaw. Nanang. Saan ka akas kenkwa na anagalas ti ugali na? Ay, mabiit lang. Tainak mangala iti kwarta, nanang. Paikan kayo iti limagasot. Nagsweldo nga ni Fredo iti kalman. Ay agyaman ak unay, Vivian, balasang kaw. Bayadak tumot lang, inton agpaw it ni Jane nga adiyaw. Saanen? Saan nyo nasukatan pa'y? Awan mati sabsabali ka datayo. Ta anak yu mati asawa. Ha? No lakit di agda. Maikan kayo, nanang. No awan, pasensya latan Ay na, Vivian, nagsaya at ka at talaga amanugang balasang kaw. Rita, apay nga inimutam ni nanang ko. Adapay met kwarta nga iduldulin mo Ay kat, kastala ti biyag Rita. No jak agsirib. Awan matay tayo iti bisain. Kinasirib ka ditikas dyan nga aramid mo, ha? Siya, jak kayat ti umut-utang. Wano bumulod iti sabali. Ngamin, jak kayat ti adda umut-utang kanyak. Wano bumulbulod. Anya? Uray ni nanang kat inimutam? Ay makamuda mo iti biyagda Rita, inakday jay. Iso anas kan nga ikamlata. Nulakit di addaan ta. Addaan kan iti pamilya, Guryo. Iso asaan arumbang asika ti pagkamangan da. Bayadan damit lang ti utangan da. Uray pay. Jak kayat ti umutang. Iso ajak mat kayat ti agpautang. Anya, agawid ka, Jenny anak. Agbakasyon ka. Wananang. Ay nasaya at nga rodno kasta anak ko. Tapno makapulapul da ka mo. Intun bigat matlang, nanang. Agawid da. Urahin niyo ti pasalubong ko kada kayo. Nanak ko. Ay agan-anad ka iti panagbiyahay. Sige, nanang. Kastapay nga rod. Bye. Bye, anak ko. Ay na, agawid ni Jenay. Ay nasaya at launay. Apa yung maragragsakan ka ba kahit? Ay nalakay ni Jenny aburider ta. Agawid daw. Anya? Ay ikot nasaya at launay Fredo anak, umay kayon to ijay balay inton bigat ti malam. Ta ijay kayon to amangan. Taagluto kami kinitatang yaw iti pagsasangwan tayaw. Apay? Birthday yo? Saan mo titiko na ka? Sumangpet ni ading yu ajinay. Kastaya nanang. Sige umay kami to. Tagsasango tayo amangan kada ading mo ajinay. Nabagaan nyo ka din, damanong Guryaw? Isutim mo na anang ibagaak. Kat kuna na awag.
Umaydan to ka now. Nasayat nga ron no kasta nanang. Saan ako na sumurot, Guryo? Da kayo latan ka dagiti ubing timapan. Apay nga bakit? Basta. Umay kakit din. Amangan no adam baga dagiti kakabsat ko no di ka umay. Jack nga rod kayat. Ay basta, umay ka. Tapno adamat mga sikaso ka dagiti anak ta. Agpakita ka mo't ijay bakit? Sige. Umayak man lang. Di kayang danang, adda pa sa lubong ko kada kayong ubing. Agyaman kami, Auntie Jenny. Talagang inggatangan kayo iti pa sa lubong. Gaputa ka iliw kayon. Ay na, kailiw da kamat, Auntie. O sige, taitod kung dagiti pa sa lubong ko kada kayo. Agpapada kayo amin amaikan. Ipag Vivian, apay ni Ipag Rita na kami suon. Kasta na dayta, Ipag. Pudno ka di ana imot? Noon niya tinanggag mo maipapankan ko na, pudno amin. Una, ta imposible mat nga gulbod ni nanang. Nagipulong ni nanang kan ka? Idi pala ang nagipulpulong ni nanang kanyak. Maipapan iti ugali ni Manang Rita. Nasayat mo't tapno maamam ti ugali nga. Nakamisuot. Akasla kayat nan ti agawin. Kasla saan akomportable dito'y balay. Wala ro Di pa ila agawin, takastamot lang, ti pakpakitan ha. Mangan kayo na tapaw. Lola! Vivian, Ginay, umay kayong sumango dito'y lamisaan. Wala nang. Umay kan Ipag. O sige. Naimbag ka pa'y ading Jenny. Takal gaya matalaga ti sweldom iti trabaho iji Manila. Tani, nagado ti ginatgatang mo para kada kami. Un manong, amin kayo kat inggatanga. Nang ron na dagiti kakaanak ka. Agyaman kami ading ko. Kasaan ka na imot? Kastala ti biyag itataawan pa'y pamilya. Da kayo pa'y laang tigat-gatangak. Pagyamanan milata ading ko Kamalaglagip na kami lata. Kastala ti biyag manong. Agkakabsat tayo. Iso nga agpipin na rabor tayo. Kasta ti agkakabsat. Ading Jenny, mabaling ka da pabuludan na kami langan, iti pagpuunan ni kanibakat ko. Tamang ipatakder kami, man iti pakanan ni Jaylee. Ha? Pakanan? Ay, uwi na ading ko. Ngamin, kanayo na madilit isweldo iti pagtrab-trabaho agbisin mo ti pamilya, no kastalaan. Sigurado ka kadi apagpuunam, manong? Uwi na ading. No kayat mo, intakitaan dya pwesto anakitak e Jaylee. Idi pa ilang nga plano mi tikastoy, nga mawan kwartak. Nalain kami mat kanibakat kong agluto. Iso apat-check nga adun to ti customer me. Sige, matulungan kay ti dayta, Manong Fredo. Kaslamangin insulto Jacob satyo Agasem, nagadot inten na kan ni Vivian. Nagdakkel abag, kan napunupay. Idinto ta siya, kat may salaang ablaus. Okay. Apay, agreklamo ka? Kaslamangin insulto ti kabsat mo? Isublik la kumanday ta inten na ablaus. Napintas ngamin. Iso sayang man. O ita, amomon, tirik na ti maimutan. Ha? Mariknam ita, tibong nga ti kinaimot mo. Anya? Nung amin kumata na parabor ka, di saan ka maimutan? Ha? Laglagi pamday ta apagsasao, bakit? Nung naparabor ka, saan ka maimutan? Ibagbagak ididaytaken ka, Rita. Ang daytalaad da iti panunot mo ti ipilit mo. Imot ka ngamin a tao. Ure asin lakit dawon ti kaarubam kan ka. Imot mo pa'y. Bumulod dala iti daspan mo. Imot mo pa'y. Nagadupay asaom iti kaarubam. Kwa, lakay.
Amo itan ni Jenny ti ugalim, bakit? Tan natural, nagipulong ni nanang. Tauri iso nga inami, kat imutan pa'y. Iso nga ita, imutan na kamit ni Jenny. Sabagay, si kalaang metkit di Tada kami kadagiti anak ta, kaya't ado ti inted na apara kada kami. Si kalaang man, ti may sa ti inted na. Wala kay. Okay ta, limagasot lang abulbuludan ni nanang ken ka, inimutan pa'y. Nagado pa'y asa umkan ko na, binastos mo pa'y. Ay, Rita, madingamin ti kas di nga ugalim. Agbalbaliw ka kuman. Itigas ta, naragsak tayo lata. Kwa. Maditi na imot a tao, bakit? Nulakit di, tadda maitulong mo iti padam a tao, o di tumulong ka Tano na imot ka a tao, ay, maimutan kan tumet. Apay, anya ti bagam kanyak manang Rita. Imayak. Taumayak agkid daw iti sorry. Ado tinaidanon kan ka, may papan iti madi nga aramid ko. Iso sorry. Agkid daw ka iti sorry kadag iti tao anapasaktam manang Rita. Saan asyak? Ha? Ngam kayat ka akasarita. Taadda ka matlaangan dito'y balay. Diyak kayat yu ugalim. Saan laang aninanang tinagipulong iti madi nga ugalim? No di kat dagiti tattao nga da iti aglawlaw mo. Kwa? Diyak kayat ti impakitam nga ugalim idi kasangsangput ko, manang Rita. Nakamisuot kalatan akasla kayat mo ti agawid. Adinak pa'y pulos kinasarita akasla adda basol ko ken ka. Kinasarita ka idi, ngam di ka pa'y simungbat. Apay, adda ka di pagkarit mo iti biyag. Ha? Kuha. Manang Rita, mabalin ka di asaya atem ti pannakilangan mo kada kami a pamilya ti asawam? Nasayaat kami kan ka. Iso akasta ka kumamat kada kami. Nangrugin ti pakanan nyo, manong. Nabita. Uwin kasaan kami nagsardeng. Aging ga iti di may mailukat. Ken, babaan din iti kwarta mo yung pabulod mo kada kami, aling ko. Agtalekak kan ka, manong. Iso ati urnong ko ijebang ko. Inruar ko tapno pagpuunan nyo. Ikarik ading ko. May sublimin to ti pinagpuunan me. Nasaya at launay no kasta, manong. Saya atin nyo. Tapno rumang ay to'y pakanan nyo. Sorry, manong Guryo. Ngam saan ka matulungan itikidkid daw am agantad. Awan pa nagtalag ko iti asawam. Iso ajak kaya't nagpabulod. Ha? Amangan no agtungpal tulaang iti awan kauskan na ti kwarta. No ni bakit munto pa'y matlaang ti agnegosyo. Iso sorry Saan ka mapautangan, manong? Makitam ita bakit? Inimutan na tan ni Jenny. Gaputa imot ka kanuamin. Awan pa nagtalaknakan ka. Anya? Ay, sayang mo ti planok lakay. Kaya't kukumati agistor dito balay. Nangro na pa itatasamar. Aglako ako maiti halo-halo di taparaangan. Kaskada merienda. Agnegosyo ka no adda pagpuunam. Ngamin, saan na kaya tikabsat ko ti agpabulot iti kwarta? Gaputa muna si kati mangimaton. Awan pa nagtalaknakan ka. Lakay. Iso agbalbaliw ka man, Rita. No naparabor ka, saan ka amaimutan? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. No naparabor ka, saan ka amaimutan? Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Lakay, inggatangan ka iti cellphone mo. Amo kaya mo ti ag cellphone? Suruan ka nga road. Nalakalaang ang masursuro da ito, itasaan at touchscreen.
Jak lamasango ti agsilpon. Ay, nalakay. Si kalaangan ti tao dito'y lubong nga awan silpon na. Oh, padasang. Jak nga rod kayat. Tawagan ka, aghelo ka. Tilagat-gatangan. Oh, dayta, agriringan dayta cellphone mo. Sungbata mo na. Anya nga ti pindutak dito eh. Dito nga. Dayta anyakit din. Nagrigat ka suruan. Pinindot kon. Aghelo ka na. Hello? Kastalaang kalaka. Tano awagan ka mapanaksukunon iji eskwelaan. Amom asungbatan. Kas di lagayam. Idulin mo dayta iji belt bag mo Suruam tupay ti agtex. Antan pare, pangaldawin. Ayun. Diyan mo napuputan ng ti oras. Unak no cellphone ko ti agun une. Uy, adan sa ba't impulsa ma cellphone? Aywan. Gatangan nakman ni bakit? Sungbata mo na. Anyaman nga tanti bagana. Sapay mabisina kaon. Hello? Apay nagbayag mo asungbatan ti cellphone mo. Nagadun nga awag kukan ka. Adda kami dito yung ngato. Ay, awan pa'y Sir Bem, anay gatangan iti cellphone. Kastoy mo't gam ti madan iti cellphone. Masermunan ka, di na oras. Anya ti kunam. Mangan kamin kini kumparay. Umay naksukunan inton madamdama Masapa ka, tamapan tapay makitsenda. 5:30, adakan ditoy. Nawatam. Yes, ma'am. Sige, bye. Pangantaki din pare. Naung tanak manen pare. Jak tumit kumakayat ti madan iti cellphone. Ngaming gatangan nakit din ni bakit ko. Kasala ti biyag pare. Adda nga ro di gatang ni bakit mo, di gatangan na ka. Halaki din. Sur-surum tek cellphone. Ikan kanto man iti text meet mo checks. Ay, nag-traffic magtani tama lang. Ano? Di man bakit yung umawawag. Hello? Ayan mo na. Itayak pa'y naguguray dito eskwelaan. Tara sa puta. Agtal na ka man? Pag-iinom ka man dito, anya. Traffic! Umaya kon! Anya? Kunak, traffic. Aguray ka lang dita. Ungat ka lang ungit. Ikan tupay yung may sukunin. Sagmamanungay di ginatang mo cellphone nila kay Mau. Awan pa'y sa nga ribo. Nalaka mo ilagayam. No nangina, mga nupukawon na laang. Kan may sa, tinamutag cellphone. Awag laang tiyam muna. Kastaya. Marurudak na ron, tanagri ka tasuruan. Ay kataan-anusam umay kantag kuyog tan amapan mangan iji kantain. Ay si kalaangan mare, tanagbalonak ngamin. Dito'y akong classroom ko amangan. Ay na, suga ka. Ay, wajak nga rod. Itulog ko mampay biit. Aguri ka, adaited ko kan ka number ti chicks. Anya? Kita ambil ti cellphone ko. Dito na i-text mo taw. Tapno adamot text meet mo chicks. Jakto pa yan mo tag-text. Ay na nagla ka. Isuro ka, kahit mo. Ayun ti cellphone mo. Ada dito yung belt bag ko. Ay, aglati at ti cellphone mo, no di mo usaran. Ti umuna nga aramidin ta. I-save ta pa, dyan number na dito yung cellphone mo. Suruan nakman nga no, kasano? Kastoy na naman ka ditoy. Phone book ko na. Ay, anyang iti ikabil ko anagan na. Sigaman. Anyaya tinagan na. Di kaslanagan ti lalaki atap no saan amadlaw ni Mrs. Mau. Ay, winan niya. Kasna ko Lloydy. Isuti-isip ko anaganan. Lloydy. Oops. Adata, insip kon. Kasano nga i-text? Mala, suruan ka. Ay, nabanugak manan ang nagisuro ka dagiti bangad nga estudyante. Oray siya. Simakit man ang tiulog. Ay. Aguray man mare Basaak man dahito yung nag-text. Amumot na nila kayo ko nag-text.
Ha? Iso day ta nag-texan? Wan mare. Ada pa smiley na. Nakasusurwan na nga ta. Di mo pa'y kayat. Saan mo nga awag-awagan? Anyat ko na ngay. Umay ka nun dito iskwilaan. Urayon tan, tamakilugan kan, mare. Ay na, thank you, mare. Malibre akmanan iti pasahay. Andita, agriri niya eh. Hello, sweetheart. Anya? Inawagan nak iti sweetheart? Namiss na ko. Katetex ka laeng itay. Namiss na man siguro, anya. Namin, inawagan na. Pinadas ko laeng. No, talaga mo't lang as si ka daytoy. Siya daytoy. Hoy, makapainlap di boses mo. Talaga? Siguro, pogi ka niya. Saan mo't unay? Sika napintas ka siguro iti personalan niya. Tanagmayat adeng ganti boses mo. Ay na, ura iti panagkatawan. Makagargari. Ay, kita na. Bet mo? Anya? Hello? Hello? Abay ngay. Naidap mo tayo. John! Rabiin! Anyaya ter aramidam di tarwar. Kwa. Ay may kulangin nala di arinula. Siga, abay nakariing ka pa lang. Agar aramida kiti lesson plan ko As ka nagdadamo. Ang mumuta day titar aramida kakanayon. Malaing ka maturugan. Masapa ka nga agreeng. Tagluto ka iti pamigan. Yes, ma'am. Ito'y kano kusina ti isarunuta didingan pare. Sumuti ko na takin ko iti balay. Agure ka man, tadalang damagat kan ka. Nyerita? Dati yung cellphone ko. Inawagak ni Lloyd iti rabi Ano? Kalat mata na si Mardan. Teksak ko ma. Ang saan mo't ngag-send. Naperdin samutan pare. Makapakatawa kami. Kahit nasa wano si Mardang, ay kawanan ti lud mo Ludamon. Kas di ni bakit kung amin timang lulod iti cellphone ko? Ingka kaludanan Ay wala niya. Mabit lang pare Inakman nga rod agpalahod. Domingo italakay. Apay, ada trabaho? Ada. Ipaparas ngamin ni boss di balayda. Nakapurma ka mat. Ay kwa. Mapanak pa ngamin makimisa. Sakbay mapanak ag trabaho. Nasaya at man lakay. Tamalagip mo pa iti mapan makimisa. Uwan mo't sige, inakon. Aywan gayam. Ikanak man iti paglod ko. Wan, mabitlaang. Taynak mangala iti paglod mo. Ay, nagkita tamat lang dito di aircon na restaurant. Cute ka matgayam at talaga iti personal. Uray sika. Nagpintas ka. Ay, thank you. Agda ka din boyfriend mo. Awan pa'y. Kaya't mo ka di kalapnay. Kwa. Ay na, super qualified ka. Anya? Joke ko na ang day dyan. Ay na, 5 baga ka mat kinadagos. Alam no kaya't mo, mabalin paypayson na. Ako namin. Agda ngamin ang asawa. Anya ko maitanood na. Nulab na, lab ka mat datan. Anya timako na. Lakay, magustom ka dimot lang day talinutok akukod nga dabins na. Mabit lang replyak man pa day tweet text ko. Makadlawa ko na. Itay ka pa'y atex. Mabit laeng. Replyak laeng. Sino aya day ta akatext mo? Busko. Ibabam day ta cellphone mo kat mangantan. Mabit lang ko nakmat. Ibabam! Unay ka na ya. Kaslakla estudyante mabugbog ka ma. Babakon. Anawaak dagiti anak ta kag cellphone iti sangwanan ti panganan. Ita, si kamot yan anawaak. Makayag pa iti pangal daw
Sika, alas 9 pa lang, mabisin kan? Awan nga rudlod to yung cellphone ko. Anya? Masapol a replyak ni Luigi. Gumura man ang kanyak dahi dyan, no jak reply na dagos. Apay, da kayon? Nabayagan na. Ay, nagpartak ka mo tayo. Dahi, tumot nga may cellphone. Nagpartak gayam itatiin na raman. Ay. Nag-text man ay. Nagsasaro no Namiss na kon pare. Ay. Mapanak pa aglod ha. Ha? Saan nga agsardang daytoy? Aging ga ajak replyan. Hello, sweetheart. Ay na, thank you, sweetheart. Palinudan nak manan. Mwa, chup. Ay, kunaknusan mo pa anaawat yung inlod ko. Ay na, naawat ko na. Isungarod nga inawagan ka, Dagos. John! Ay, ayabanak ni misis ko. Mabitla nga. Okay. John! Sila. Anda ka matlagayam dito, Ruar. Anya aramidam dito, Ingkagluto na. Uwan, bakit? Mapanakon. Adda ka, awag mo anya. Awan? Nan, kita akman. Awan ko nakmat. Nan! Adda ilam-lamang mo kat. Kita, Loy, di tinagan na ikaw awag mo? Magalwad ka, Hello! Asino ka? Hello! Kukam lang dahil cellphone mo. Si kantumat tagsuspitsa ka, Adagos. Niloy di dayta. Di kumpare. Hoy, si ka John, di nakpadpadasa na lukwan. Di mo magustuhan no siya ti makawat. Yes, ma'am. Ay na, imbag lakit din Ta sa anak asim mong sungbat, idi hello ni misis mo. Imbag nga ro, tasam no asinumbatan. Anya ka di kailangan ni misis mo? Langa ti teacher. Jay naka-eyeglasses nakapunggos ti buok niya. Kas jay? At ayo pimpintas ka ngam iso. Ay talaga? Ay no, jak mat itulok pimpintas ngam siya. Anya jay ko na maproblema, Maray? Nilakay ko. Adan samot babae nan. Pag kunaam ngay. Ay na, marikrik nak, Maray. Awan lakot cellphone ti igam na. Nurabi nagbayag nga da ijerwar nga da awag na. Katawa. Ay sos, paliiwom nila kay Mau. Kakaida na pa yan di cellphone na. Permi asaan ama isinakin kwa na. Ay, di mo ipalubos alukwan na ka Kurang pa yun atin, entrega na sweldo na. Kanayon kanong amin nga adload. Ay, kita di cellphone na, Maray. Libasam abasaan ti inbox consent items na. Uwan, Mare, kasta ti aramida. Ay, ibagam kan kwa na Ati cellphone kat para iti komunikasyon. Saan kat nga usaran, tapno agsapul iti sabali a karelasyon. Maricon, Jeman Tualya, nalipatak ngayon nala. Tanda akong dito ibanyaw. Mayan. Partakan mo ta. Tay! Tawanan kay tibain! Oy! Maricon! Anay ko! Loy, di gayam Sweetheart, mat gayam! Katagkita kayo man ni Jay Hotel! Anay ko! O, kaya pinakibiyangan ti cellphone ko, ha? Dito'y Mare. Dito'y ti boarding house ni Garangganjang a babae. Itatanaam mo amon, Mare. Agawid tan. Ay, saan? Umunagak dita. Kat ipungot ko dahi di a babae. Ay, isan. Sapay naka-uniform ka. Ay na, ado ti makakita kan kano aramidam ti kasta. Ay, wan gayam anya. Diyak tumot ngamin nagsukat sakbay nga imay ta dito. Agap-apura ka mga min itay. Makita, Mare. Agpigpigar-gara kiti ungat ko. Aga-agaw iti asawa na di babae. Mare, kalma. Agkalma ka laan. Maestra ka. Iso arumbang agparbang ka. Anyaron iti kayat mo nga ramidak, Mare. Kasaritam iti nasaya at di babae. Di ka makiap-apa. Tapno saan nakababain. Good morning. Si ka ni Lloydie? Siyak ti misis ni June. Ay, saan? Saan nakadangran? Saan ka nagsangit?
Ta sa anak nga imay nga umay makiapakan ka. Saan ka matanakan? Ta saan ka apungutan? Makisarita at laeng kan ka itinasayaat. Kat denggam analain. Sinaam ti asawak. No di mo kaya't nga idarum ka. Nalawag? Yes, Mom. Itan gagayem tinagkibusan ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti cellphone ket naaramid para iti komunikasyon. San ket nga usaren tapno agsapol iti sabali a karelasyon. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Apay aday ito lang tinapasada ang Ben. Katanya nga rod nga basit ita ti pasahiraw. Imposible Bakasyon mo't ita ti eskwela. Isu aman mano ti aglugan. Te kunamkit day, in babaem. Ay, yapo, mangrugi ka manan. Talaga mo't, amok ngamin nga da babaem. Sumardeng ka man, Susan? Ano? Maditikas ta kanayon mo nga ibagbaga kanyak. Day tala silos mo ti agado. Pagnumat ngamin. No kayat mo, si kalagan ti agtrabaho. Tasak ti agyan dito'y balay. Itikas ta. Sardengan na ko na pagat-atapan. Anya? Wanya, sikan ti banggad, tasaklangan ti agtagibalay. Anya nga iti trabaho? Katagsapul ka Jack, imbaga sumardang kan ngagmaneho. Basta ti kayat ko, saan ka ngagbababae? Ay, salbag ka mat a babae. No, Jack lang makapagtepal, marabis kan. Anya? Makita mo ita? Kasta pa yun ti sasawam kanyak? Ta siguro, mas kayat mo ti babaem. Eh, panawan ka man langan, salbag ka. Awan pa'y ganas ang makisasaritakan ka. Nanay Kyang, nakitam ka di alimabas dito istor mo nilakay ko? Wan, apay aya. Sa dino tinagturungan na? Di ta abagatan. Ay, kasta? O sige, inako na. Agpaabagatan mat ni Susan. Surutan na nga ta nilakay na. Ay, nalabe, agat atap manen iti asawa na. Isu asurutin na iti nalimag. Oh, dayjay gayam nga anita ti babae ni Ben. Ha, sayot ka, babae? Adala nga ruden asawam ng aglalaki kapaylaang. Ita, amo ko no asino ti pagluklukwan ni Ben. Ha! Makita da! Sige, Ben. Inna ko na. Sige, Anita. Swerte ti asawam kan ka. Ngamin, napintas ka lang aro din. Nasayaat ka pa'y. Ha? O sige, mapan kan. Tainakmatan iti turungat. Sige. Wen pare, no kayat mo, sumurot kalangan kanyak iti trabaho. Naimbagi jay, tauray kaskasano, adda masweldo. Wen man kit di pare? Ket kasano nga iti man manihom ajep. Isubli ko iti akin kukuha Adakan ka day ta pare. Sabagay, ije factory nga yan ko. Dakkel ti masweldom. Basta laki di naanos ken nagaget ka. Wen pare, agaplayak iti pagtrabtrabahwam. Bareng maawatak. Simangpat ka pa lang, babaero! Ops! Anyamatan! Apay aya! Anyaman ang tibasur ko! Nakita kayo iti babae mga agsarsarita iti dalan! Nagmayat ti panagsarsarita yo! Naragsak kayong agsarsarita! Anya? Sayat dayjeng Anita! Iso ti babaem! Dayjeng karang ganjang! Anya? Ay na, Susan na ya! Awan kit di atibayin mo! Nagkunakan ka, babaik na Anita! Di ka naglibak! Sumarteng kan! Agim-imon ka manan iti angin! Pumanaw ako diti balay! Agdan na kayo niti babaem! Makauma ka mat! O sige, eksate lang! Kakaiso na nga itatayo lang manin nga kakadwa. Uwin nga rod, kasanumat ngamin, dahil yung kumpari tayo ani Ben, manumot ang makidanggay kada tayo nga uminom. Ay, agbarte kak man kid di. Meta.
Itaman pa'y pare. Kaslakayan mo pa yan ti agbartag. Huwan pare. Tapno inton sumangpet ako ni Jibalay mi. Maturog akon. Jakon mangagpay ti ungat ni bakit ko. Anya? Agimiimon iti angin ni bakit ko. Kanayon na deta ti pagapapaan mi. Kastala ti biyag, pare Ben. Sana may kat kada tayo dayta. Takastala ti biyag. Dumteng lata ti sana pagkinawatan dagiti agasawa. Angam, ni bakit ko? Kanayon pare. Makauma. Intun kuan. Ipay-pay suklakit nga ruti atap na kanyak. Nay, madi pare. Madi. Di maramidan ti kasta. Ay. Ang amangan mo't ngamin upod nung adda babae. Huwag nga paysa, pare. Kasta la ti biyag. Mayat tupay tag babae. Oy, bidot mo't dayta. Di ta kayo nagbidot. Maditi ag babae. Malas dayta iti biyag. Agragragsak kang agpayso dito irabaw ti daga. Ngem dosahin na kan tumot ni Apo Diyos. Kastaya. Wen. Isualiklikan nyo ti agbabae. Tama di dayta. Nabartag ka si Mangpat? Uy, buisit ka talaga! Awan pa nasayat nga aramid mo! Babaero ka lang arudan, agbartag ka pa eh! Sumardul ka man! Makaumat ang iwat mo! Pagnamat Nalagit din! Isagal na anak iti ka nagtamang anak man. Ingkag pa isagana ka ni Anita, babaem! Di ka nga di palagsardang ha? Anyang agsardang? Sikat ti agsardang! Tas sikat ti madit ti aramid na! Manang Susan, imayak dito balayo, takayat ka kasalit na. Taan niya ti bagam? Awan ti asawak ditoy! Napan nagtrabaho! Manang, sumardeng kan iti panagimimon mo. Gapot ang awan ti relasyon mi iti asawam. Talaga? Naglaing kang hagatap. Ngam ibagaken ka Manang Susan. Pulos ajak isukat ti asawak. Ngamin, nasayaat nga asawa. Ay ayatan nak, kan ipatpatag nak. Dungdungan nak unay. Ha? Iso nga awan ti rason tapno gulibak. Kan kayat ko lang nga ibagakan ka tinakuna ti asawam. Nganya? Ako na nga apalan na kano ti asawak. Ngamin, napintasak lang arudan, nasaya atak pa yung asawa. Anya? Apay akas jay tinakuna ti asawam kanyak, Manang Susan. Ha? Diyak mo kada kayo adwa? Talaga gayam asaan ka makaawat. Kaasimat nga rod ti asawam no kasta. Takaskan ka saan ang makaawat tinapili na. Anya? Tapno agbalin ka abalangat ti asawa, Manang Susan. Agbalin ka kumaanasaya at nga asawa. Dayta pa nagimimon mo, saan anasaya at dayta. Nang runa pa'y, tamangiramraman ka iti sabali at tao. Anya? Iramraman nakpay. Dayta ugalim ti baliwam. Siguro, no saya atem ti ugalim, kan agbalin ka anasaya at iti pamilyam, kan iti asawam, naragsak kayo. Ngamin, kasta kami ijay pagtaengan mi. Siya, aramidak ti amin nakabaelak, tapno nasaya atak iti asawak. Pagserbiak iti husto. Kan adda pa nagtalagkukan kwa na, iso nga ipanakkelnak ti asawak. Anya? Iso asika, tapno agbalin ka abalangat ti asawam, agbalin ka anaimbag nga ina iti pagtaengan nyo. Agbalin ka anasaya at nga asawa. Ulitak Manang Susan, awan relasyon mi iti asawam. Iso adinak ko mairamraman apagim imunan. Madingamin ti aramid mo, Susan. Agasam matdayta, talimod pa'y asursurotam ti asawam, tapno laeng si imam iti ipagarup mo a babae da. Ha? Saan alimod ka na kami akaarubam ti ugalim iti asawam, Susan? Ay na,
Agbaliw ka kuman. Tamaday ti man nangimon a tao. Ikid di aramidam, or no sumday tabagay. Tapno ad-adda pa, yapo mintas ka. Agdalus ka iji balayaw. Tapno inton sumangpet nila kay mga agtrabaho. Nadalus ti balayo asang putan na. Digusam mo, dagiti anak yaw. Iti kasta, nadalus da. Saan kat akas dyan nakadungdung rit da. Ha? Agdigos ka iti inaldaw. Ken sagay sayem tabuok mo. Iti kasta, kanayon ama ay ayo ti asawam ken ka. Kang runaan na. Pagsirbiyam ti asawam asipupusaw. No adadi mo kayat ken kuana. Ibagam iti nasayaan. Saan kat nga ibong mo amin agamit tiyaw? Kuha. Isu nga ita, Susan. Padasem man abaliwan ti waagas mo. Iti kasta, maliklikan ti apayaw nga agasawa. Nana? Nasing pa ti asawam. Taamom anya. Idi baby ni Ben. Siya kon tinangaw-awir ken kuana. Gaputa agpada ideng ada trabaho tinaganak na. Nabantaya ti panagdakkel na. Gaputa agkaabay laeng ti balay may kadagiti dadakkel na. Iso anak itak adimakkel ni Ben. Insuraw dagiti dadakkel na itinasaya ang asursuraw. Nana? Iso nga uray kasanaw arurod na ken ka. Di na ka makabel. Ngamen, ammo na ama di ti agdangran iti pada na atao. Takasta ti na isusurukan kwa na, sipon ubeng. Iso nga ita, Susan, agbalbaliw kan. Agbalin kan anainbag nga asawa, tapno maipanakkel na ka ti asawam. Anita, inmayak dito'y balayaw, ta umayak agpakawan. Ha? Agpada kayo kan ni Nana Ikyang, imbalakad kanya. Kat nakaamirisak itan. Isong sorry Awan day Jayan. Sorry talaga, Anita. Ay, mabaina ka talagan kan ka. Lipata mo day Jay manang Susan. Iso nga ita, aramidak dagiti balakad yo kanyak. Ta isumot ti husto. Ay, wingag pa iso. Nagalas ti ugalik. Manangi mo na ka talaga. Manang Susan? Awan mo't napanagna ka babae nila kay ko. Ngam, agim imo naklata. Iso nga ita, agbalbaliw akon. Nagdalos dito'y balaya. Nakasilsilang ti datar. Mayat Nagbanglupay dito'y balay. Kwa. Aguray ka man bakit? Kadigdigos mo sa Sakit. Nagpintas ka ita niti panagkita ka. Ay, sus! Sumardeng ka man. Ay na. Siksi ka ita. Sarteng anak man lakay. Alakit din. Ingka agpeles. Tamangan tayon ton. Ha? Kabayatan ti panaginanam. Isaganak ti taraon. Ha? Oh. Apay mas daw ka dita. Kuha. Ngamin, sabali ka itan bakit? Awan matan ti mangag ko nga ungat kan ka. Jak matan mangag kan ka, anapanak nagbabae. Kwa. Sorry lakay. Ngamin, kasta ti ugalik. Sa anak maipanakkel nga asawa. Ha? Wala kay. Agbalbaliw akon. Basta ikarim talaga nga awan babaem. Awan mo talaga. Ay, agyaman anukas talakay. Kan may sa kasano nga agbabae akngay kat nagpintas ka mat itan bakit? Nagsiksikan dupay. Ay na,
manayunan ti anak tano kasta. He? Ay nano kanayon kumakasta ka, di na nagsak tayo kuma. Manipod ita, agbalbaliw akon. Tati kayat ko, maipanakkel-nakmet nga asawa. Uwan kasta mo ti kayat ko. Pakawanan naklakay. Agbalbaliw akon. Tapno naragsak tayo kadagiti anak ta. Bakit? Kayat ko nga aramidon tayo na kunakanyak ni Anita amay sa pagsasao. Tinaimbag nga asawa, iso tibalangat nila kay na. Bakit? Wen lakay. Agbalinak mo't anasayat nga asawa. Kan ina dagiti anak ta. Iti kasta, maliklikan ng ti apa. Kan ti kayat ko, naragsak ta nga agasawa. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Tinaimbag nga asawa, isu ti balangat nila kay na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talati biyan!